uNkulunkulu uma umesaba ngeke ungalesaba izwi lakhe noma ngabe likhulunywa ngibani uma ekhuluma izwi lakhe uye uzwe ukuthi lo muntu akasakhuluma indaba yasemhlabeni manje sekhuluma indaba kaNkulunkulu ukhuluma indaba yasezulwini bese uyaqala uzilungise nawe ukuba uzwe futhi uzwisise ngoba lonke izwi likaNkulunkulu linokuphila phakathi ngithi ke kini uma nihamba indlela kaNkulunkulu ngibokwazi ukuthi iphelele ngicabanga ukuthi khona okunye osazokubona ngoba mawucabanga ukuthi khona okunye osazokubona kusho ukuthi ufana nomuntu ohlele eceleni kwendlela laba abahambayo bayahamba wena usalindile ulindele khona lapha wembethe ingubo emhlophe kodwa kukhona osakulindile kuyakwenzeka into eyodwa kuzawufika insuku zokufa usahleli khona lapha ekophika indawo yabantu abanjengabo lokukholwa esinako akungabi ngokwethu akube ngokukaNkulunkulu sikholwe ngokwakhe ukuze singenzi lutho okungolwethu entweni yakhe abantu babonakale ukuthi baphuma kuNkulunkulu noNkulunkulu abonakale kubo angathi uNkulunkulu mayefuna ukuziveza phakathi kwethu angaboni ukuthi uzoyiveza ngobani ngoba sonke asilungile lo uNkulunkulu wenu abe khona nasemzini yenu asebenze konke lokhu akusebenzayo zonke izinsuku noma kuvela imikhuhlane abantu mabebiza igama lenkosi yasephakameni baphile lokhu enibayiko umani lapha phambi kaNkulunkulu nalapha niyakhona ngoba njalo uma lokuhamba kwenu kwehlukile kunezinye izinto anifaneleke nani ukufana nabo bonke abantu kufanele ukuba nehluke nehluke ngobuhle angikhulumi ngobula akusho ukuthi uma umNazaretha kufanele udlale bonke abantu ngikhuluma ngokulunga kulunga kwasezulwini umuntu azi ukuthi mina ngumntwana ohlambulukile ningahambe nidla zonke izinto engahlambulukile nidlele naseyitsheni idlela izulu ningakhohliswa umuntu amen mphelele kulokuhamba kwenu ziningi izinto abantu ezisabehlulayo
nazo lezo zinto abantu babozikhulekela bayibike kuNkulunkulu ba uNkulunkulu abakhiphe kuzo babe ngabantwana bakhe ngokupheleleyo. Izibusiso lezi ebenizisebenzela uNkulunkulu anemukelise zona.